naatire ɗo geɗe wonde arde yeeso ɗo ɓe waɗataɗe ɗum woni ala an la yusrikna e dow wonde ɓe ala e kafitude ma ɓe kafitata billahunna ɓe waratama ɓe ala wonde awladahunna ɓiɓɓe maɓɓe ɓe wala yasinak wala ɓe ala e addude bi buhtanin tooñe bi buhtanin penaɗe yaftarina huude ɓe woni heɓitade ɗum maade ɓe woni heɓɓitade ɗum bayna aydihinna e sengo yeeso maɓɓe wa arjulihinna e hakkude koyɗe maɓɓe ɗe wala yasinaka ɓe alama yettude fi marufin e ko moƴƴi ko si ɓe jonnima ahadi ɗe ɗo geɓe haray on saayi fa bayihunna yeeyodir e maɓɓe jaɓan ɓe ndiɗo ahadu ɗi ɓe jonni wastagfir lahunna insinawaɗaɓe allaha ka allahu o inna allaha tabiti allahu o gafurun ko suru o bakkatuji rahimun ko yurmeteɗo allahu dedduɗo mawɗo on nde makka uddutuno yimɓe ɓe woni hino naatude e diina allah kan naatira jamaji sonnaɓe garino nelaɗo sallah sallam ahadi allahu tedduɗo mawɗo ɗon jippini oɗo aya o wi ko ayo annabijo o si tawi arima sonnaɓe gomɗinɓe ɓe hiɓe yeeyodirde e ma bimana hiɓe jonnudema ahadi wonde ɗi haɗoreji wonɗi arde yeeso ɗo ɓe wattotako ɗi on saayi si ɓe ƴettanima ɗiɗo ahadiji ala yeeyodire maɓɓe mana jaɓan ɓe ahadi ɗi e baya ene gandi allahu yewtino fi muɗum ka bayatu ridwan laqad radiyallahu ani lmuminina id yubayiunaka tahta shajara ko nde goɗɗo jonnata goɗɗo ahadi tenti laamaɗo jonnata laamiɗo ɗum on ahadi wiyete baya jonnama ahadi ɗoftagol e waɗugol ko haani acca ko haana si tawi ko gorko ma woɗɗo ɓen si ɓe arino ka nelaaɗo sallah sallam waɗugol baya nelaaɗo fonda eno sooke o maɓɓe gon arɗo waɗugol baya o sammina ɓe jonna baya o amma sonnaɓɓen nde wonno fiyaɓe sonnaɓɓen ɓay sonnaɓɓen ari waɗugol baya ɓe landike si tawi woni nelaaɗo salmintaɓe ɓe nela ɓe salminta sonnajo mo daganaki ɓe ko ɗum nene ay so wi sooke o nelaaɗo mo sallah sallama memaɗi junngo sonnajo tawɗo dagana o ɗumɗo tawa ko sonnajo makko ma ɗum tawa ko harmanɗomo nde wonno dagaki ka gorko janon salmodira sonnajo janon kala sonnajo tawɗo wona ɓeygu on tigi wona harmanɗo on tigi harmugol tajugol alay dagaki kawa salmodira e makko na Allah tedduɗo mawɗo wi ya ayuha nabi ida jaaka almuminatu yubayinaka ala an la yushrikna billahi shay'an wonde ɓe sirkanta allah ɓe ɗimmitirta allah hay huude wona ko jandi wona ko fanndi kon noon sayan on ko nakira e alɗo e siyaba ko wiyete kon nafyu ɓe ala sirkande allah ma hay ko nahawi hanno e muɗum wala yasriqna ɓe wujjata ma ɓe ala wujjude ko jonna aadi kadi wonde ɓe wujjata foti ko jawdi goɗɗo ma ko jawdi moɗi maɓɓe ni allahumma si wona hara gorko on o woni wudduɗo o jonnata sonnajo on ko yonantamo e dépense alay e on allah haal ɗon no sellani sonnajo on kawo ƴetta si o heeɓi feere immorde jawdi gorko on embere ko yonantamo wono sonnajo anno landiniraɗo salah sallam sonnajo la allah abou soufiane oyniraɗo salah sallam moodi makko
ko mo jonnata dépense haati mo jonnata ko yonanta mo kanko e ɓiɓɓe makko ɗen si tawi no sella ɗo ƴetta e jawdi gorko on ko adda e gandal gorko fiki ma yakfi awladuki wa yakfiki bil ma'ruf aw kama jaa sallallahu alaihi wasallam laalo maaki ƴettu ko yonanayma e ko yonanta ɓiɓɓe maɗa ɓen ta noon ko bil ma'ruf no moƴƴi no andira noon ka saria embere ko wonoma ƴettata ko wonoma dépense sodda hange wano ɓiɓɓe ma ɓen ƴettu embere ɗum ɗon ko sonnajo ƴettata embere ɗum ɗon kon no dagani donc ko immorteniraɓe sallallahu alih w sallam ani gorko hana wonde ɓittinowo si tawi ko mari feere yo jonnu embere ko hattoñini kon si tawi hewta ko welnide en laara kono embere kam fotata gasataɓe ɓawa mum ko ɗum ko ɗaɓuta ɗum ko wajibi nam wala yasnin e jonnima kadi e haali wonde ɓe ala wadde jina bimana ɓe watta jina hin sonnaji Abu Sufyan fay aya o hewti ɗo nelaɗo jangi aya o kanko o ngaldi moƴƴe o wii awa tasni l hurra e haa debbo dimo no waɗa jina e ɗum no ngaldi kamɓe ene ɗono jahiliya ɗum ɓe defi jiɗo ɗum ko hunde ñippude ɓe ɓattatako ko ɓatti e sifa ɗum na alhaaliji ko tawata fiyakuji ɗin no hawni hannde hay Allah tabaraka wa taala moƴƴi edan wala yaqtulna awladahunna e ala warde ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe warata ɓiɓɓe maɓɓe ɓen nam wala yatina ɓe ala antude ɓe buhtanin tooñe yaftarinahu ɗe ɓe heɓɓiti ɗum bayna aydihinna sen ko yeeso maɓɓe warjude hinna e koyɗe maɓɓe tooñe ɗen ɗo ma penade ɗen no wiya wonde ko hoccugol ɓiɗɗo adda ina mooli mum ko ɓiɗɗo fa hoccu ɓiɗɗo o sonaɓe ɓe waɗa sika ɗin piiji no wiya wonde ko nde o jokkodirta e gorko ko ha o heɓa reedu ɓayimo wonde e mooli makko o faamina ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo mooli makko ɗum kadi ko jampa molanaade na wala yasinaka ɓe alama yettude fi ma'rufin e ko moƴƴi na kala e moyeji nelaakiri noon ko moƴƴi ɓeno inni fandare nden ɗo koko sonna jahiliya ɓayɓe jahiliya ɓe andira wono woytugol honno watta e ko nandi hen ma barmentinagol ma piitagol e ko nandi e ɗi piiji hoɓɓe men ni ma'ruf honɗo ko kala ko huu ko am ko kala ko nelaaɗo yamiri sikki ala ko moƴƴere ɓe yamirta si wona moƴƴere kala kadi ko ɓe haɗi accugol ko ɓe haɗi kon ko moƴƴere waɗugol ko ɓe yamiri kon ko moƴƴere accugol ko ɓe haɗi kon ko moƴƴere ndo tindini wonde wonɗo so yamiri labuddata ko yamiri kon ko moƴƴi si jaɓey nawata bil ma'ruf allahu ɗoɗo wi si tawi ɓe jonnimaniɗo ahdi hoɓaihunna yeeyodire maɓɓe bimanaka konngol ɗi a jaɓi ko ɓe ahdini ɓe jonnini wastahfir lahunna allaha insinonoɗaɓe ka allah on toroɗa yo allahu yafano ɓe falƴereji ɓe feƴƴini inna allaha tabiti allahu ghafurun ɗuɗuɗo makka tujira hen ko yoɓeteɗo ya ayuha alladina amanu allah towɗo ko adamani kono yoɓe gomɗiɓɓe la tatawallaw wata on yiɗidir wata on weltuɗo gawman e yimɓe tawɓe gadiba allahu alayhim tikkere allahu woni e hoore maɓɓe ɗum woni yahudu haɗu ko pellati yaɗisuɓe taƴike min al akhira immorde e heɓoygol barani ka akhira na yewgol ka akhira ɓe taƴi labudda neɗɗo kala hoota ka akhira kono ɓe taƴike heɓugol moƴƴere yeɗisa wono taƴori alkufaru heɓerɓe ɓen min ashabil qubur immorde e wonɗiɓɓe gaburuji ɓen bimana surraɓe ɓen ka gaburuji no ɓen taƴori heɓugol moƴƴere newonno newonta ko ɓe hannde kadi yittata ko ɗaɓɓa gonne moƴƴere madama ɓe maayi ko ɓe heɓere gam mo maayi ko kefere on taƴike heɓugol moƴƴere dan ɗum ɗo tindini harmugol weldudugol
e heeferaɓe ɓe harmugol weldudugol e heefera en allah tabaraka wa taala sakkitoli suura on ko attorima ko suura on attori ya ayyuhalladhina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya suura on sakkitoli la tatawallaw qawman ghadiba allahu alayhim no inna hari yoga e julɓe no ƴettude gunɗoji julɓe ɓen nabana yahud allah tabaraka wa taala jippini o ɗo aya en jangi fi haati ko ɗum nabi banta'ata ko sabimbini jippagol ayeje ɗen ko huɗɗude suura o haray ko ɗum waɗi tenti sifaɗiɗo zamanuji meɗen ɓaawɗo hari alhaaliji heefe ko ɓen heɓtaka leydi julɓe kono pewɗo hannde ko ɓe woni wadde ko masala wano ndeɗo ñalande noga e nayi ɗuɗo lewru ma noga e joyi ɗuɗo lewru ko wona weede feeruji no waɗede ande ko julɓe jeeloy goɗɗo hayude noon ino tawti sifaɗi piiji goɗɗo wawatade wiide kanko o tawti feeto kon o weltike o yiɗa keefeero yiɗugol gonde on tigi ɗen ko yiɗugol mo jeeya yiɗugol gonde makko ɗen ko yiɗugol mo jeeya yiɗugol jikku makko on ko yiɗugol mo jeeya yiɗugol tewe makko ɗen ko yiɗugol mo jeeya yiɗugol aadaji ɗi o hertori ɗi ko yiɗugol mo jeeya nandindinagol e makko ko e noon e yiɗugol mo jeeya Shaykhul Islam Ibn Taymiyya maaki rahimahullah nandindinagol ngol ka kene roni nayi jiggol ngol ka gunɗo ko taw ko mutalasimayi ɗinno takkodi goɗɗo kala han ko nandindinol ka kene emo yiɗa ka ɓernde makko dan haray ɗum ɗo ko fitina hannde moolanaɗo yo Allah tabaraka wa taala heewi e ko hiwana en ko ɗum waɗi tenti wonɗo janngude diina janngo argol dun jannga ma yahugol dun jannga luuɗa hoora kañum ɗum yonata madama on tigi no waɗi ley guure ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara afuta on tigi funo fotayni ken ko ɓe ngaddiwata yite joni goɗɗo o tutata janngugol o tutata juuɗe jama kono ɓeygude makko ne wate faafi maɓɓe kanko o tawtoɗa feeto yahuɓe e nasara ɓe hoɗi heefeɓe ɓen hoɗi jama on hoɗi ɓurɓe jarade ɓen buynanano inna weeto 24 gon ko fi catholique ɓe kono premier janvier o ko feeto aduna o ɗo hono kafi hombo kafi hombo kafuma ɗum e goɗɗo julde suumaye e julde doki anan hono kafi anan hono kafi heefere ɓen no kafiɗi e men ɗum enan goɗɗo goɗɗo e ɓeyda ko feeto sanam feeto sirk kufru billah goɗɗo innawde hono kafiɗi jeyɓe goɗo feeto janngo ko ɓe jeygoya feeto kadi kamɓe jeygo sawa ɓe sawa fam wala hakkunde mum lewru aranoru ɗum e hitande e calendrier ma an julɗo o ko lewru hon ɗum lewru jombel ñande jeɗumari hitande foko ɗon ano e yidde tigi ha julɓe ɓe kañum tigi no majjiya ɗum ɗon joni ko ñande o ko ñande sappo ɗum e sappo jombente o hitande naati ɓeeɗoma ndiyam ɗan nde ñande ko kesan nangue ko hese ko to e to eɗon hollinta o jahal murakkab eɗon haray koye wattake na e muɗum allahu tedduɗo mawɗon no haɗi en no harminani en yiɗugol heeferɓe ɓen kala mo goɓɓe ɓe wiɗi Shaykhul Islam Ibn Taymiyya man deftere mawlnade e maana hay so tawi wona jandude ka heri اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم jango wo kala no handi e mayre ka suudu
kala jangowo wawuɗo jangude famana hoore mum no hande e maƴe ka suudu mum ko yowiti e nde ɗo toɓɓere ko nde majjere e ko yowiti e nde ɗo toɓɓere bimana ko nde fensiti kon ko nde yañi kon ko nde yewti kon ko nde wajjere e nde ɗo toɓɓere ko ɓuri jaɗade kon haray koye watta gella e muɗum ene toli subahanahu wa taala yo moƴƴi feefuji men ɗi ko tiiɗina diina men kan o ɗoyina ko yiyete kon keferan ka ko ɓuuri subhanaka allahumma wa bihamdika نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إمام رحمه الله بما باب الصلح باب الصلح dambugal fi sulhu o dambugal fi sulhu o kono wiyete sulhu ka pular men kalima fayde ko o hewde golletirgol ka pular kono ko kalima shari kalima haala arab kono ala kulli haalin ngal ɗo damal kadi andi ko heɗige fiqhul muamalat deftere wonde yewtude fi fiqhu no yimɓe ɓen haani gollidirde no yimɓe ɓen haani wuuridirde tawa kono hawrodiri e sharia diina meɗen ko damal deftere moranade ni kala dame wonde ɗen e mayre ko dame ɗe gasota ko e ɓaawo mum goto wawata wuurde e ɓaawo majje ko amma on tigi allahu yurminamo o faama de ɓay ko o julɗo o wuura gurdam feppodirɗam e koɗe yewti kon fiimo ma o majjeeɗe fii ko o julɗo hatta hokko e ko lundi diina e tan ko ɗum waɗi gal ɗo damal kadi ko damal moranagal ni kitabu sulh allahu tabaraka wa taala no yonani en kaw inni ɗum wassulhu hayr sulhu on ko moƴƴere ko honno wiyete sulhu kala ko ɓewi ko wiyete sulhu ko aqdu mana ko kuma ko handigal addaygal faamodiral e fottigal hakkunde yettodirɓe ɗiɗo fiyo yettodiral ngal iw hakkunde maɓɓe sulhu ko handigal ka fiko ɓeynagal aɗoti ko handigal ngal hino fiɓe ma ngal hino fiɓo hakkunde yettodirɓe ɗiɗo ma no wona ɓuli ɗiɗo no wona leyɗe ɗiɗi no wona jamaji ɗiɗi no wona famille ji ɗiɗi hakkunde yettodirɓe ɗiɗo fi ittugol yettodiral ngal hakkunde maɓɓe adda faamodiral no fandi no wuurowo tawa yettodirtaaki tawa yettodiral hunde ɗisota ko hakkunde makko e goɗɗo sulhu on no mari nooneji no woodi sulhu waɗeteeɗo hakkunde julɓe ɓen e ɓe hina julɓe ɓen hakkunde julɓe ɓen e ɓe hina julɓe ɓal tawɓe ɓen no añe diina no haɓude julɓe ɓen sifa sulhu waɗuno ɗon ka Hudaybiya andira ɗum sulhu al Hudaybiya sulhu on wonno hakkude hombo e hombo doguno ko hakkude nelaɗo e homɓe e Quraysh kono nelaɗo e ñaadi ɓe ko hefeɓe ñime watta sulhu andi hay yiite no huɓɓi hakkude maɓɓe woni kaali ko ɗuttoni hakkude maɓɓe yiite no huɓɓi hakkude maɓɓe ko ɗum eggirno nelaɗo makka ɓe seeni Madina tenti fewno ka ɓe tumbodirno ɗon ɓayɓe hokkiti umra on heewan ɓe naniɓe yewde makka. Sayyidina Usmane yehi, Sayyidina Usmane jogama
ari ko no bokki di sita fa ko dala e baati ko gere fofu edan sulhu no wana hakkude julɓe e ɓe hina julɓe ɗum ko noon e sulhu no wona hakkude julɓe ɓen bimana yeesoɓe ɓen e murtuɓe sengo ley maɓɓe wiyeteɓe ɓe bogat yimɓe momodira e nago ɓuuramude wadde ko walanaki men ngungu nunɗa ngungu feewa koni no sima kona waɗede moogo waɗa groupe ƴetta hay aalaji haala yeeso jom koye rodduɓe ɓe sulmodir koye rodduɓe lanɗo gonnuɓe woni waɗande ɗum ɓe ƴewta ɗon ha ɓe famodira ko tuma ɗum ɗon ronkodira si peƴƴeɗo yahi ɗon ɗon kadi ko sulhu no wona hakkude ƴettidirɓe ɗiɗo wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi ha in yurida islahan yuwaffiqu llahu baynahuma na en heɓi noneji jeɗu noneji tati none na sulhu kafi jawle sulhu kafi jawle to ɗum ɗo woni ko fanda ɗo wona ɗiɗo fu ɗiɗo ko defte jogi yewtade fi siyasa sariya ko ɓeɗɗe yewtata amma defte fiqhude ko ɓuri jaɓade ɗon ko sulhu ka jawle ɗo yewtata fi muɗum fayida noon ko ɗon awreji ɗi ɓuri wonde sulhu ka fi jawle no fecci ɗiɗi ko ɓe innata ko non janguɓe min haaji ma mulakhasul fiqh andi fi muɗum ko ɓe innata ko sulhu irrita ko sulhul iqrar hino toon sulhul inkar sulhu irrita ko e sulhu yettugol ko noon e sulhu irrita gol goɗɗo yaha taweyna e ñawliɗam ɓuuɗi ɓuɗum sappo ñawlaɗo inna naam ko gooɓa eɗe ñawlima ɗo ɗo iri tigi ka o yeddi o iri tigi ñawlaɗum inna ma haysi ko ñawliɗo o joni alhaali on koni wayi joni mi tori kema ma ñawlaɗon tiginna joni mi accanima guluji joni yoɓan guluji joni yoɓan guluji joni mi accanima guluji bimana ɓe yewta ɓe fotta e hooli ɗum ɗon ñawliɗo on yoɓa ko fottiri on e ñawlaɗo yo junno ñawlaɗo on hendo ɗum ɗo ɓe waynodiran kono ɓe waɗi ɗo hakkude maɓɓe ha ɓe waynodiri koko embere ñamanene fof heddi ko honno woniri ha ko tawata hen ñamande fof hettaki e hoore l'islamu no newni annon ɗiɗo fof l'islam no newni ko honno ɓe rewri ko sulhondir ko ko sulhondir ko no wona goɗɗo ñawlo masalan goɗɗo ñawloma ko lusa no wona ɗum kadi ko nawni ko han ɗon ko mana e sappordu suumaye o yoɓete guɗo sappo eɗen e parantam ɗum parantaya ɓurmaya tun yaha tawama ene akhiri e joganilan guɗo sappo en haldi e sappordu suumay ñande sappoji e sappordu suumay a yoɓayran guluji sappo kono mi heɓi haaju mbuuɗi joni yoɓan guluji jeetati mi okkima guluji ɗiɗi daaki ɗaɓe waɗi ɗon hewtani ka hewti o jogaaki haqqe madama o ñawdu ɓe waɗi daaka ɓe fottani al muslimuna ala suruti o jogaaki gomba fof sugol inna ko ma yoɓa lanƴi e faran saki ɗum o
oɗa kadi jogaki gongal lugol ko guluji sappo mi ñawde ma kono gulu jeeɗa mi jogani kono sabu hantigal sulhodira haaju a yeni e buuɗi yogan jooɗi guluji jeetati mi hokkima guluji ɗi o hen tabi jaɓi kono ɗum hewtini ɓe ɗon ɓe waynode ɓe heɓaali ko sulhu ndo fof wiyete no naati e sengo deggete ko sulhul jeɗɗaraano sulhul inkar goɗɗo inna kaari ina joganiɗan ko ɗum sappo no gasata fewno ɓe ñawdodirta ɓe windaade ɓe seedintinaade o ina kaari ina joganiɗan ko ɗum sappo o ina hiɗa mari seede mi jogaaki hiɗa mari ka windi ala min mi joganaaki mo hay mbuɗu o yetta fesi mo joganiima yettugol ngol no wona sabu gotel e piiji ɗiɗi woɓɓe no yettira bandiyagal madama emo andi seede ala windaki yette woɓɓe yettira sabu hon ɗum sabu yettitugol woɓɓe yejjita fes sala goɗɗo ñawde e goɗɗo yoni duuɓi sappo yoni duuɓi noga e gueɗa ɓe ñawdoɓe yejjita fes nam e on alhaali ɗon si tawi woni ko sabu yejjutugol no selli kawa inna mi joganaaki ma andi o yeddi mi naar no selli kawa yedda kono jooni o yeddi no gasa ko sabu yejji ko sabu yejjutugol no sella kawa inna gasi jooni ay ni himɓeɗe jogani ma en maraka windi en mara seede min mi yejjiti kono jooni ɗo e ƴeew saria ma ɗum hay so yahaali saria tigi tigi taa ɗum ɗon no hakkude men kayiɗaala o inna gaare no ñaamanimmi min kadi no gasa kam mi yima o ɓerndeande taƴa ono inni mbiɗa joganimo mi yejjiti kono wa jooni ko goonga jooni acciimi yo ɓe guluuji jowi jaɓa ɗum ɗon wayno ley min waɗi ɗum ɗon ngas tawi ɓerde no famana si tawi woni ɓe fottani e hoore ɗum sulhu on mo selli amma si tawi woni wi'a ɗon no jogani o yeddita imo anndi mo jogani kaari kono ɓay windaade seede ala o yeddiri sabu ɗum ɓe sulhodiri nan e sen mo jogana ɗon sulhu on no selli kono e sen mo jogani ɗon sulhu on sella annon ko bandiyaka ɗon ko ñaamu ko jawdi tana mum e hoore meɗe e tan haray sabu sa yon ɗum ɗo ko misaluji e ko wiyete kon sulhu ɗiɗo sulhuji ɗi jantiɗen karmo goɓɓe rahimahumullahu ɓe ɓangiɗi wonde ɗiɗo sulhuji ɗi fof ɓeɓe majji ɗiɗi dagi si wona sulhu bandiyagal e mo yewteten fi mum a on yettuɗo o fi bandiyagal wona o yejjutu wona o jiɓi imo andi himo jogani kaari o yeddiri fi bandiyagal on ɗon ko o ɗuytana ɗon wo sabu ɗum ɗon sella daganaki mo jogani o haray oɗo ko wiyete ko sulhu ɗo ɗiɗi jantiɗen ɗo ɗi fof ɓeɓe majji ɗiɗi dagi o waɗina fa'ida majji on fa'ida oɗo sulhu ko sabu fottinayi hawde hakkude yimɓe ɓe adday famodiral adday kuttu hakkude jama kala sulhudirde e hoore ko ɗaali ɓe yalnodiri e hoore ɗum hawre ala kono maɓɓe dañadeke taɓe fottataɓe hadi ɓe fottata tawa ɓe hadi e tan kuttu wona e hakkude yimɓe ɓen famodira wona e hakkude yimɓe ɓen e kadi ko sulhuji ɗi l'islamu jaɓi sabu nafoore ko woni kon e nder majji haray ko damal moolanagal ni kadi ngal yimɓe ɓen haani famode fi muɗum si hakkuljini ɓe gollidire ande no wawi gollidirede si gollidirama haray no tagi kadi ko laawol e laawi l'islam wallini fi tugol wenje e hawreji hakkude julɓe ɓe qala rahimahullahu wa rasul amma ko teni fayda e gandi qur'ana e hadisaji ɗin ko nassuji
ko dalilaaji amma fensitande masalaji ɗi ko ko jantinen ɗo e ko hina siɗa faala andude fensitande masalaji ɗin koka kuttugol fe ko jeyata hakkindinaade ɗen ma juutinaade ɗum ɗo ko dari ko dari ɗo ɗo mayata hunde kaari no daggi hunde kaari no daggi amma honno dagoyi honɗoni masalaji gonɗi masalaji sewɗi ɗin hakkude muɗum ɗum ɗo wona ɗo woni ko ɗaɓɓitete qala rahimahullah an amr bun awf المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا معك الصلح صلح جائز بقي بين المسلمين حق الجبل إلا صلحا سوى محرم وحلالا بقي أو أحل ما أولئك حرام وأحل مسجد حرم حراما أو أحل قالوا حرم حلالا أو أحل حراما sulhu dagi hakkude julɓe ɓen si wona sulhu dagi to ko harmi ma harmi to ko dagi on ɗo sulhu o yande ga e l'islam o yande sara islam on ɗo dagaki amma kala sulhu tawɗo o mofta e makko dagingol ko harmi mofta e makko harmingol ko dagi ala sulhu o ko dagi wal muslimuna gom julɓe ɓe ala suruti mi ɓe to sartiji maɓɓe ɗi kala ko julɓe ɓen hande ɓe fottani ɓe sartoni eɓe huwodire maɓɓe ɗin si tawi wona ko dagini ko harmi ma ko harmini ko dagi hay ala ɓe huwode ɗum illa sartan si wona sarti harrama halalan daga harmin ko dagi aw a halla ma o dagini haraman ko harmi sulhu tawɗo harmina ko dagi dagina ko harmi ko dagi sarti tawɗo dagina ko harmina ko dagi on tan ko dagi ɗo kon oɗo hadise kon tiɗi oɗo ko dalil jinɗi ɗo wonde sulhu hino dagi sarti kadi hino dagi sulhu e sarti ko sirti na no ɓattodiri noon kañum kadi sarti ko condition ngam huwodiran meɗen ɗo ko huude kaari si huude kaari waɗi huwodiral ngal harayni ko newdi masalan mi yeyima nde ɗo deftere kono ko si tawi woni a accande e junngo an ha janngo on si tawi woni a accande e junngo an ha janngo ko sulhu ka ko sarti ko sarti sarti no dagi ka o dagani mo dagi ando min naali sarti on ko a heddota ko deftere min naali sarti on ko a accayde e junngo an ha e daabe mo annda komi inni ko ha janngo gasana mbeɗa jogii examen janngo mbeɗa jogii dartugol ko nde ɗo mi jogii ma deftere nde mi woni lottidinde ndeɗo nde nde ala taw joni noon ɗo e janngo haray mi rewtike binde ɗi dartoto eno dagi naa kala kadi sarti woni dagi ko waɗi ndewtigine nam no harmi ma no dagi yo tan no woni dewti asili on ko daga ɗo nan ومالك كان إمام رواه الترمذي وصححه وأنكروا كلام كوبنو أنني عليه ما كان إمام الترمذي بيقول ما كو حديثهم من سند راويه وانتم ووالدهم في لي حديثهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف قوله وكأنه بين أسك كان اعتبره وتذكر سند حديثهم بكثرة طرقه سبطوله لا يؤدي استقام كرمه بوي حديثهم بموت فيه هدي نوربل حديثهم كرمه بحديث وين سيدي وقد صححه أي سيدي ابن حبان من حديث أبي هريرة ini pernah berwati Abu Hurairah. Amma hadis ini mengenai mengkal rahimahullah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i an-nabajum
sallallahu alaihi wasallam oɗo hadise goto woni ko addi ɗo fi suudu o hadise Amr ibn Awf al-Muzani ko oɗo hadise ɗo to addi fi suudu amma ɗiɗo hadisaji ɗiɗi wondi sakkitore e ɗamal ngal ngam o fi ñawore ko o yewti fi kawtal fi moƴƴugol kawtal قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رماك لا يمنع وتهد جار كوتل جاره كوتل ماكولا ان يغرزني بتوكة خشبة لكا في جداره امادي مكولي كوتل يكوتل اما هي مالي ابانتي mo kawtuɗa on kañum kadi no mahi maali mum sengo o faalama fawde leggal makko madiriyewal makko ka hoore maadima ara o laali kan kadi o maha maadi ɗin pour ndaare o tulɗo o huccindina yo addu haka ma o jugga ɗon si tawi wondanama e lorra e lorra haray hana ka wi'a o juggata leggal makko ngal kamaadi tawa e moƴƴugol kawtal newnangol mo o tugga leggal ngal kamaadima ma kala ko hadoji juggugol kamaadima si tawi lorratama si tawi non no wondama e lorra alay ko waajima jaɓgol anno la darara wala dirara amma si wondanama e lorra hayno alay ko ɓuri moƴƴude kon ko ya accu o waɗa ɗum ko ɓuri moƴƴude kon ko ya accu o waɗa ɗum ko ɗum ɓuri tindinde moƴƴugo dal Abu Hurayra noon nde wonno fewdo on saha tawi kanko wonno amiru Madina on yeesojo Madina yeesojo no jogii gonga forsugol o maaki summa yaqulu Abu Hurayra refti Abu Hurayra woni himo wi'a radiyallahu anhu maali ko heɓinmi arakum miɗo yi'ude on anha gaani oɗo sunna ndi ko sunna ni maagolera ɗon ko sunna honɗum waɗi honɗum heɓinmi miɗo yi'ude on gaani oɗo sunna moɗoɗe deyna ko on duhuriɓe na heɗo sanni on ala jaɓde politigol o maaki wallahi mi wodiri Allah la armiyanna biha min faw mi werdoto oɗo sunna bayna aktaɓe ɗum hakkude balaje monɗe won o wi wallahi la armiyanna biha mi werdoto oɗo sunna bi mana mi faway oɗo sunna bayna aktaɓe ɗum hakkude balaje monɗe bi mana mi daroto ha wona forcé e moɗon gollitigol oɗo sunna o gollito e mo hoore forcé anon tawi kan woni amiru na so inni hunde gaare waɗa waɗa madame wona haala woɓɓe ko wi maali arakum anha moɗon la armiyanna biha mi fammi wernoto magri e walla woɓɓe jeɗi biha e hasaba woɓɓe nabili damiru biha e sunna ɓayda no ɓatto ɗum bayna aktaɓe ɗum mottaba on alaji sen ko fakari ɗo mum seɗɗuɗe oɗo hadise ko wi kawta ko yewtude yimɓe sino kawtiri ko ɓe moƴƴodiri wo e kawta maɓɓe kan ko ɗum islam ɓuri yiɗde no tawa e muɗum nde goɗɗo fawata majji e wolmum ma leggal mum ma ko nandi hen e hoore maadi oya si tawi wondana e jom maadi ɗin dorra heɗata maadi ɗi addata to dorraji ɗo haray ko no ɓuri moƴƴude yo newna o waɗa ɗum وربه مجده نعم قال رحمه الله وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ألا دغنا ما دغنا كلمه نتنك أن يأخذ بمن عصا أخيه تذكر سيد مكو بغير طيب نفس وألا ولا يولكي منه الموت سيد مكو مدوكو درونا جدي لأوكي جنبه ɗo ko tilli ɗum harmugol jawdi julɗo ko alda e wela yewol ki ƴettugol ha
jeygo on ɗum daganaki goɗɗo haqqe ma on ko an jeyi ko jeyɗa kon ko an jeyi dagaki ka goɗɗo ƴeɗɗon e hoore force e hoore tooñe hala wona wonda e welaye wonkima an jeyɗo ko ɗum ɗon fanɗi wonon ko ɗum ɗon fanɗi ko ɗum waɗi o maaki e oɗo maatullah sa sallam la yahillu daganaki limori neɗɗanke an yakkuda nde o ƴetta ashra saw caw ko ɗum fanɗi o madama kanko ji dagaki ƴettugol ɗum be gayre tebi nafsin ko adda e welaye wonki toromo ma lugoɗamo e ko nandi hen tawa jogiɗo famude si wona ɗum ko tooñe islam noon ne wona tooñe hadise o rawahu ibnu hibban wal hakim fi sahihayhima sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain